Maupay nga kulop mga kasangkayan, televiewers, followers ng G1 News and Entertainment TV. Yan ang adlaw, Webes Santo, and iyo makikita og mababati adtong live coverage para hanmisahan katapusan nga panghapon, live nga natikan Immaculate Conception Parish Church, Bungtuhan, Iwan. Ang aton live coverage and ginpapadangat sa iyo, pinagi natin mga sponsors. Four-piece party list, pinagi kan House Minority Leader, Honorable Congressman Marcelino Nonoy Libanan, Congressman Christopher Shin P. Gonzales, Vice Governor Maricar Sison Gupisan, Sangguniang Panlalawigan Member Honorable Mark Paul Gonzales and Family, St. Jude Hospital, P. Naputo Pharmacy, Honorable Analisa P. Gonzales Kwan and Family, Ponferrada Polymedic Hospital Incorporated, Honorable Carlito Is Abrugar and Family, Honorable Dominador Chua and Family, Mr. and Mrs. Edward Terminal and Children, Office of the Municipal Agriculture Services, Consor Food House at Barangay Pagnamitan, Lowe's Padwal Store, D.A. Angelo Fish Dealer and G.A.G. Store, Tres Hermanos Rice Dealer, Antonia Migoy Huco, Mr. and Mrs. Felix Obana Jr. and Family, Mr. and Mrs. Tarcisio Ranuco and Family, Mr. Alfredo, Merly, Jit Eliza, Mark Lawrence, and Matt Alfred. Adiri maihang nga panahon, iya makikita og magbabati at kung Santos nga misa, live na tikan sa Immaculada Conception ang bungkuhan buwan para hiniyan ang misa ang katapusan nga panihapon, adlaw hiton Webes Santo. Maupay nga kulop haiyo nga tanan. Iyana nga takna aton gintitikangan pag sa uruga ang tinatawag nga Triduum Sacrum. Ang karuyag signon ang tulo ka adlaw diin hi Kristo ginsakit o ginbanhaw. Gintitikangan ini pinaagi han pagsalinurog han santos nga misa han panihapon han Ginoo ug nagtatapos han Domingo han pagkabanhaw. Kundi ang kapungturan hini nga Triduum Sacrum amo ang bihilya nga aton gimbubuhat han Sabado han gabi. Diin gindaog ni Kristo ang karatan o kamatayon. Dida hini nga aton misa ang panihapon han Ginoo, tutulo nga mga misteryo, ang aton kataluwasan, ang aton gintatagan hinduon. Ansyahan, amo ang pagtukura ni Kristo, ang santos nga Eukaristiya. Aton gindodumdum ang gimbuhat ni Kristo ang pagtubos sa mga magpakasasala nga nagiging epektibo aton niya na pinaagi han buhat han Espiritu Santo. Ikaduha, ang pagtukura han Kristiyano nga pagkapadi. Bisan kun ang bugos nga simbahan padianon nagtudlok gihapon ni Kristo hin mga tawo nga maangbit han iya santos nga buruhaton. O gani katulo, ang sugo hin paghigugmaay. Ini nga paghigugmaay nasarig dida han gugma han Dios. Nga ginpakita dida han kinabuhi ni Jesu-Kristo. Sanglit nahimo ini nga pagsunod han sugo pinaagi han kanan Dios. Mas tinubsanon nga gugma. Alayon pagtukdaw ngan sarabat kitahan pagkanta an awit pagtikang.
Hangaran hanamay ug ang anak ug ang Espiritu Santo, ang Ginoo madahaiyo. Mga kabugtuan, karawton ta ang aton mga sala. Base maandam kita pagsaurog ini nga baraan nga mga misteryo. Nagtutugan ako ang makagarahom nga Dios ug iyo akon kabugtuan. Kay nakasala ako hauna-huna, pulong, buhat ug pagpasibaya. Tungod hanakon sala, hanakon dako nga sala. Sanglit na nga maya ako kan Santa Maria Virgen, han mga anghel ug mga santos, ug iyo akon kabugtuan. Kay gampo ako niyo ha aton Ginoo nga Dios. Kaliwan ta kita han makagarahom nga Dios, pasayloon ang aton mga sala, ngandad og kita niya ngadtuhan kinabuhi nga dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan.
Magampo kita. Dios nga may namon, nagkakaurusa kamihin pag-angbit, ini nga labi kabaraan nga panihapon, diin na nimubugto nga anak, sano niya itubya na kamatayon, nagbilin nga dahan singbahan, in sakripisyo nga bag-o, ug waray katapusan, nganin sa saruhan niya paghigugma, itugot idani mo kaluoy, nga hikaplagan namon tikang hini nga makaaramdo ka misteryo, an kahingpitan han paghigugma, ug han kinabuhi. Tinaagi namon Ginoong Kristo imo anak, nga upod ha imo gan Espiritu Santo, buhi ug nagahadi, Dios sa dayon nga mga katuigan. Pagbasa, tikang hanbasahan han Exodo. Nagimang raw ang Ginoo kanda Moises ug Aaron didto ha Ehipto. Amo ini ansyahan nga bulan han tuig para ha iyo. Ighatag ini nga mga tugon ngadto han bugos nga bungto han Israel. Dida ni kanapulo nga adlaw hini nga bulan, kinahanglan magpili an kada tawo usa nga nati nga karnero o nati nga kanding para han iya panimalay. Kun diri damo ang sakop han iya panimalay, ngan diri makakaubos, binbugos nga nati nga karnero, may himo nga inusa nga karnero, pagsaruan niya nga naniya sapit nga amyaw. Sumalahan kadamuhan mga tao, ngan sumalahan kadamu nga makakaon han kada tao. Makakagbili kamo hin karnero o kanding, kundi kinahanglan lalaki ini, usa katuigan panuigon, ngan waray good mga karatan. Lami nga ini tubtob han kanapulo kagupat nga adlaw han bulan. Din di dahiton gabi pag-iihawon han bugos nga bungto han Israel an hayop. Makuhay ra hindugo nga nigpapahid ini didahan mga harigi han porta. Nganhan baybayon nga igbaw han purtahan kabalayan. Diin kakaunon an mga hayop. Hito nga gabi, pag-aaslon an inihaw, ngan kakaunon, inupod hin magpait nga mga panakot, ngan hin pinapay nga waray patubo. Kinahanglan kaunon ininiyo hin kadagmitan, nga nakabado na kamo nga daan, andam para hin paglakat, ngan may sandalyas na an iyong mga tiil, ngan tungkod ha iyo kamot. Amo ini ang paglabay nga pagbubuhaton niyo, hin pagpasidungog ha akon nga Ginoo. Di dahito nga gabi, maglalatas ako hantuna ha Ehipto. Ngan papatayon ko ang nga tanan nga suhag nga lalaki, matawo o mamananap. Ngan kakastiguhon ko ang nga tanan nga kadiyusan han Ehipto. Ako amo ang Ginoo. Mahihimo nga tigaman han kabablayan nga iyo inuokyan. Ang dugo nga didahan mga harigi han porta. Kung hikitan ko ang dugo, lalabyan kula kamo. Ngan diri ko kamo paglalabtan, kung kastiguhon ko na ang mga Ehiptohanon.
Kinahanglan pagsaurugon niyo ining adlaw, nga usa nga piyesta para han Ginoo. Hinpagpahinumdum ha iyo, han ginbuhat nakon nga Ginoo. Pagsaurugan niyo ini ang tanan nga tiarabot nga panahon. An pulong han Ginoo. Ano baton? Ini nga binindisyonan nga irinmon usa nga pakaangbit ang dugo ni Kristo. Ini nga binindisyonan nga irinmo usa nga pakaangbit ang dugo ni Kristo. Mga pakaangbit ang dugo ni Kristo. Anuan akong igbabalos ang Ginoo. Tungod han kaupayan nga iginhatag ako. Magahalad ako hinirimnon, anakon magtaralwas. Kung tawagon ko, ang ngaranhan Diyos. Hindi nga binindisyonan nga irinmo. Usa nga pakaangbit ang dugo ni Kristo. Minamahalan Diyos ang kamatayon, hadton magtadong. Imo ako surugoon, O Diyos ko. Ang nanak hinmatinuon nga iroy, o ginhubaran mo ako, han akon gapos. Idi nga binindisyonan kay rinmo. Usa nga pakaangbit ang dugo ni Kristo. Maghalad ako ha imo, in sakripisyo hin pagpasalamat. Kung tawagon ko, ang ngaranhan Diyos. Tutumanon ko, anakon ginsaad han Diyos. Haatubangan, han iya bungtong. Ini nga binindisyonan nga irinmo. Usa nga pakaangbit ang dugo ni Kristo. Ini nga binindisyonan nga irinmo.
Usa nga pakaangbit handugo ni Kristo. Pagbasa, ikang hansurat, ngadto han mga Hebreo. Mga kabugtuan, kaptinaton hinmaupay an aton pagtuo, kay Jesus nga anak han Dios, an aton gilalabawi nga padi, aadto na haatubangan han Dios. Napaid han aton kamaluya ini nga aton gilalabawi nga padi. Kay ginsulay liwat hiya hangatanan nga paagi, sugad haaton. Kundi waray hiya makasala. Sanglit pagmadasigon ngando dangup kita han trono han Dios. Din aadto an grasya base karauto naton an kaluoy ngan hiagian naton an grasya makakabulig hapanahon han aton panginahanglan. Hanakan hipahiya hatuna, nagampo nga nangamuyo si Jesus, upod in makosog nga mga pagtangis, ngan mga luha, ngadto sa Dios, nga makatalwa siya tikang hakamatayon. Tungod kay mapinaubsanon ngan buutan man hiya, pinamatian hiya han Dios. Kundi bisan kun anak hiya han Dios, nahibaro hiya hinkamasinugtanon, pinaagi han iya mga pag-antos. Han kahingpitan na niya, nahimo hiya nga burabod handayon nga katalwasan para hadton nga tanan nga magsinugtanon ha iya. An pulong han Ginoo. Alayon pagbakdaw. An Ginoo maada ha iyo. Pagbasa ti Kangan Santos nga Ebanghelyo, sumala kan San Juan. San-o magtikang an adlaw han Pasko, han pagsabot ni Jesus nga maabot na an iya panahon, hinpagbaya hakalibutan, pagkadto han amay, tungod ha iya paghigugma han iya mga pinili, nga nakanhi hakalibutan, iya hira, ginhigugma tubtub hakatapusan.
Kahuman han panihapon, didahan pakasulod na han panulay, hakasing-kasing ni Judas, anak ni Simon, an Iscariote. Basi iya paglinguon ni Jesus, ug han pagsabot ni Jesus, nga ibinutang na han amay, an nga tanan didahan iya mga kamot, kay tikang manhan Dios, ug mabalik man ta iya, binuhatiya didahan panihapon, ginhukas an iya hapin nga bado, ngan kinuha hindugnit, ngan iya ginalikos sa iya hawak. Kahuman, nagbutang hintubig han panay, ug nagtikang pamusa han tiil han iya mga tinunan, ngan iya pinahiran han dugnit, nga iya ginalikos. Di naupiya kan Simon Pedro, ug siniring hi Pedro haiya, Ginoo, pamumusaan mo ba an akon tiil? Binaton ni Jesus, haiya hinpagsiring. Diri ka makakasabot han akon niya na ginbubuhat, kundi uni na haorhi. Siniring hi Pedro haiya, diri kumanggod ikaw tutugutan, pamusa han akon mga tiil. Binaton ni Jesus sa iya, kung diri ta ikaw pamusaan, mawawaray kabahin haakon. Siniring haiya hi Simon Pedro, Ginoo, diri laan akon mga tiil, kundi ilakip an akon mga kamot ug ulo. Siniring haiya hi Jesus, anhuman nakarigos, angay nala mamusa han iya mga tiil, ngan malilinis na an iya bug-os nga lawas. Malinis na kamo, kundi diri nga tanan. Maaram hiya kun hinuadto an maglilingo haiya. Sanglit, siniring hiya, diri an nga tanan haiyo malinis. Kahuman niya pamusa han ira mga tiil, nagsulot hiya han iya bado, ngan hapagbalik niya pagtangka, siniring haira. Nakasabot kamo, han akon ginbuhat ha iyo? Iyo ako gingangaranan nga magturutdo og Ginoo, ngan matuod gayod. Sanglit, kun ako an iyo Ginoo ug magturutdo, mamusa han iyo mga tiil, kamuliwat, pagiparupamusa han iyo ngahaw. Kay naghatag ako ha iyo hinsusgaranan, basi an akon ginbuhat ha iyo manliwat buhaton. An Ebanghelyohan Ginoo, pagdayawon ka o Kristo. Maupay po nga kulop ha iyong atanan, mga kabugtuan ko dida kan Kristo. Yan nga adlaw, nasulod kita han misteryo Pascual ni Jesus. Aniya pagsakit, pagkamatay, ngan pagkabanhaw. Tinatawag liwat ini nga Monday Thursday. Iton term nga Monday, tikang han Latin nga pinulungan, nga iton karayag signon mandatum, mandate, or command. Kaya na nga adlaw, gintatagan kita ni Jesus hinsugo og misyon. To love one another as Jesus loves us. Yan nga adlaw, actually, duha nga sakramento iton aton gindudumdum o ginsasalin orog. Siyahan, ang pagtukod ni Jesus, ang sakramento, ang pagkapadi. The Holy Orders. Sanglit, iton iba nga mga dioceses yan na nagsasalin urog iton Chrism Mass, ngan renewal of priestly vows. Diniha aton diocese, nagsalin urog kitahan Chrism Mass last week for pastoral reason. Ikaduha, yan na liwat didahin nga aton selebrasyon, gindudumdum naton ang pagtukod ni Jesus.
han sakramento, han Eucharistia. Asya ini anaton binati han siring ni San Pablo, han iya institution narrative. Karaw taniyo ngan kaon kamo. Karaw taniyo ngan inom kamo. Himoa ini niyo nga hinumduman haakon. Salit duro ini hin kamahinungdanon iton aton selebrasyon yana nga mga adlaw. Usa ito na-highlight daman hini nga aton selebrasyon yana amo iton washing of the feet. Didahan ebanghelyo nga aton ginbasa, nagsusumat ha aton han kan Jesus paghugas han mga tiil han iya mga disipulo. Karayag ko maghatag hintulong nga puntos para hiton aton pamalandong han natabo didahan kan Jesus pamusa han mga tiil han iya mga tinun-an. Siyahan the culture of washing of the feet. Didahan aton ebanghelyo nasiring kahuman nagbutang hiyahin tubig han panay ug nagtikang pamusa han tiil han iya mga tinun-an ngan iya ginpahiran han dugnit nga iya ginalikos. Si Jesus naghugas han mga tiil han iya mga tinun-an. Para hiton mga Hudiyo, parte hiton era kultura nga iton mga surugoon asya iton maghuhugas hiton era agaron or master. Ang ginhimo ni Jesus nga paghugas han mga tiil han iya mga tinun-an is counter-cultural. Kay una, imbis nga iton surugoon iton maghuhugas, ang natabo an ira magturutdo, master, ang naghugas han ira mga tiil. Ikaduha, an huhugasan han mga siki, imbis nga an agaron or an master, an ginhugasan han mga tiil ni Jesus, diri mga agaron, kundi mga ordinaryo la nga mga tao, mga parapangisda, tax collector, and sinners, makasasala. Ini nga ginbuhat ni Jesus, dirila mahiunong hiton pamusa hin mga tiil, kundi an iya pagpakita, han iya pagpaubos, han iya kalugaringon, para makagserbe hiton iba. Gintutuddoan kita ni Jesus, hin pag-practice, hiton pagpaubos, hiton aton mga kalugaringon. Humility. To practice humility. Kabugtuan, siguro iton siyahan nga imbitasyon ha aton niya na hiton aton ebanghelyo is to practice humility. Iton pagpaubos, hiton aton mga kalugaringon. To be humble. To always keep oneself on the ground. Siguro maupay pakianan naton iton aton mga kalugaringon. Gaano ba kita kakomportable hiton buruhaton hiton usang surugoon o kabulig? Gaano ba kita kakomportable hin pagbuhat hin mga menial tasks or menial works? Madanay bakay may da naton mga kabulig habalay o kabulig ha aton mga panarabuhuan, madanay ginahatag nala naton haira nga tanan. One way of practicing humility is to have that little commitment of ourselves, to ourselves, nga kung ano iton aton kaya buhaton, pagsikapan naton, buhaton. Again, pagpaubos, iton aton, kalugaringon. Humility. Ikaduha, the washing of the feet was done unnoticed or hidden. Didahan ebanghelyo, ang paghugas ni Jesus han mga tiil han iya mga tinun-an,
Didto han sulod han balay, the upper room. Waray nakita nga iba nga mga tawo, only his disciples. Siguro iton ikaduha nga imbitasyon haaton, yana, maging komportable kita, hin pagbubuhat, hin magupay og tama nga mga butang. Bisan kung diri nare-recognize or diri nanonotice iton iba nga mga tawo. May da naton mga ginbubuhat nga diri magupay, asya nga ginbubuhat naton hin patago o sikreto la kay makaarawod. Diri in asya iton akon karayag signon. Iton akon karayag signon, ano iton aton mga ginbubuhat nga mga magupay, nga ginbubuhat hin sikreto la or patago nga nakakabulig iton aton igkasitaw. Siguro iton ikaduha nga challenge sa aton iton aton ebanghelyo yana. Pagbuhat hin maupay og tama, bisan kun diri na-appreciate, bisan kun diri nare-reciprocate, ngan bisan kun diri nare-recognize iton damo nga mga tawo. Kasi may da mga tawo nga nagbubuhat lahin maupay, kay may da nagkukulaw, kay may da nagpipicture. Pero waray na ngani nagkukulaw, waray na ngani nagpipicture, waray na, diri na nagbubuhat, hin maupay. Damo ini iton sugad, labi na, iton panahon, iton election. And washing of the feet was done unnoticed or hidden. Let us also be comfortable in doing things even unnoticed or hidden. Finally, Peter rejected the offer. Didahan aton ebanghelyo, hanhuhugasan na ni Jesus si Simon Pedro. Siniring hi Pedro kan Jesus, diri kumanggod ikaw tutugutan, pamusaan an akon mga tiil. Peter rejected the offer of Jesus. Kabugtuan, iton rejections, kaparte hiton realidad, hiton kinabuhi, hiton tawo. May da mga times nga bisan kung nagbubuhat kita hin maupay, ginre-reject kita or gin-criticize kita. I think rejections and criticisms are normal. It's part of our life. We cannot always please everyone. Ito importante siguro, how do you respond when you are being rejected? How will you respond when you are being criticized? Mapadara ka na ba? Si Jesus, bisan kung gin-reject hiya ni Pedro, nagpadayon ni Jesus hin paghugas han mga tiil ni Pedro. Siguro iton imbitasyon haaton, kung nare-reject kita, kung gin-criticize kita, bisan kung maupay iton aton ginbubuhat, iton iba nga mga tawo. Padayon. Padayon paghigugma. Padayon pagserbi. Basta maaram kala nga tama iton imo ginbubuhat, ngan waray nim gintatapakan nga iba nga tawo. Padayon. Kabugtuan, again, tulo nga imbitasyon haaton niya na. Pagpaubos iton aton kalugaringon, pagbuhat hin mga magupay nga butang, bisan kun diri nare-recognize hindamo nga mga tawo. Ngan pagpadayon pagbuhat hin maupay, bisan kun may da mga rejections and criticisms haaton kinabuhi. Kabugtuan, hini nga Monday, Thursday, gintagan kita ni Jesus, hinsugo hin paghigugma, ngan ginpakita niya haaton kung papaano pag-ukyan ini nga gugma. Pinaagi hin pagserbe ngadto hiton iba nga mga tawo. The washing of the feet. Hinaot unta iton aton gugma daman
Diri la tubtub hayakan, kundi gugma nga mayda kaupod nga buhat. Kay saring pahinusa nga santo, si Saint Gregory, the proof of love is in the works. The proof of love is in the works. Amen. Sugad hanaton ginhingadayan han pagtikang usa han mga ginsasalinurog naton yana nga kulop amo an kan Kristo pagtukura han Eucharistia. Dinhi hini nga misa aton gintatagan hinduon induha nga kahulugan. Siyahan an iya kahulugan han sakramento. Kundi ang pagka-epektibo hini nga sakramento aada kikitaa han ikaduha nga kahulugan. Ini nga ikaduha amo an iya kahulugan han kinabuhi, an pagpusa han mga tiil, nga bubuhaton yana han aton padi nga natinaglawas kan Kristo. Nagpapahamtang hini nga ikaduha nga kahulugan tungod nga kita naangbit han Eucharistia, kinahanglan nga magkaurusa kita dida hingugma. Gugma nga sugad han kan Kristo gugma tungod han haaton. Gugma nga nakikita dida han aton pag-ataman hanaton ikasitaw. Upod na dinhi ang tinuod nga pagpusahan mga tiil. Kay siring paman hiton awit, kunhain ang paghigugma ug pagmahal aadtuman ang Dios. Sanglit, kung nagkakaurusa kita nga tanan, pagibantay kita nga diri kita magburublag han mga pagpati. Humunong na ang pagkabirubingkil ug an araw-araway. Ug maada hi Kristo nga Dios habut nga naton. Sanglit kun ginbubuhat ini nga mga pagpusa sano kita masingadto han liturhiya han Eucharistia, pagpahamtang ini ngan iya kahulugan natikang hanlawas ug dugo ni Kristo. May ada liwat hin ikaduha nga kahulugan. Bisan kun ubos kaupay. Kun ginpusaan ni Jesus ang mga tiil han iya mga apostolis, usa ini nga tigaman nga kinmanihiya paglinis san aton mga sala. Kay siring paman didto hiton surat ngadto kan Tito, kinmanihiya pagtubos sa aton tikang hanyatanan nga mga karatan ug paglinis san mga tawo basi mahimo nga kalugaringon nga bungto ni Kristo. Asya ini ang pagsiring ni Jesus kan Pedro nga adton diri malinisan mawawaray bahin dida haiya. Pamalando nga ta ini nga mga kahulugan. Samtang ginpupusaan ang mga natinaglawas han mga apostoles.
Alayon pagkatuklaw. Pag-urusa kita yan na pagtawag, hangaran, han ginoo, tungod iton mga panginahanglan iton simbahan nga ng kalibutan, kamalaumon o mapainobsanon nga kasing-kasing, kan masaring kita haiya, dungga kami ginoo. Tungga kami Ginoo. Tungod han Santo Papa, kaobispuhan ug kapadian, nga ikinpag sa urog nira han baraan nga mga misteryo, dasigon hira hapadayon nga paghalad han kalugaringon ngadto sa Dios, tungod han kaupayan han magtinuohon. Magampo kita ha Ginoo. Tungga kami Ginoo. Tungod han mga punuan han aton nasod ug dapit, nga rigunon hira han Dios non nga grasya, hahulos nga panimangno han ira molupyo, ug dayuday nga panginano han ira kamutangan ug kabubwason, labi na hadton labi nga nagkikinahanglan. Magampo kita ha Ginoo. Tungga kami Ginoo. Tungod han aton kabugtuan nga pinaharayo na han santos nga Eukaristiya, nga abaton nira ang pagkabig han Espiritu Santo, ngan ang paghigugma ni Kristo, nga paruyag magpaangbit han katalawasan, ug kinabuhi nga dayon, tida hini nga sakramento. Magampo kita ha Ginoo. Tungga kami Ginoo. Tungod hadton binaya na hining kalibutan, nga mahiapi hera dito han langitnon nga sasaro, nga ginandam han Ginoo, para han iya mga baraan, magampo kita ha Ginoo. Tungga kami Ginoo. Tungod ha aton nga tanan nga nagsasaurog hini nga Eukaristiya, nga ini nga higayon hing pagkaurusa, mag-usaliwat ha aton kontra han karatan, ngan magdara ha aton hadayuday nga pagtubo didahan pagka-Kristohanon. Magampo kita ha Ginoo. Tungga kami Ginoo. Makagarahom nga amay, haamon pagsaurog hini nga baraan nga panihapon. Igpakatakos kami han padayon nga pagkarawat han mga tigaman han nimo gugma. Sugad nga ginpapakatakos kami nimo pagkarawat han mga upa haamo ha imong anak. Ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon pamuruko. Kay naandam naman kita, pinaagihan pamati, o pamalandong han pulong han Diyos. Mabalhin na kita, ngadton liturhiya, han Eukaristiya. Dinhi, magkukulikta kita para aton buligan, ang mga ministro, o mga buruhaton, han parokya. Upod an aton iba nga mga halad, aton dadadon ang tinapay ug bino, basi himuon nga presensya ni Kristo. Agod, ibalik nga niha aton, kumo upahan Diyos, pagbalyo, an aton makasasala nga kinabuhi. Titikangan naton ini, pinagin pagkanta, han paghalad.
Kabugtuan pagampo kamo nganin aton halad, karawton han Dios Amay nga makagarahom. Karawton untahan Ginoo ini nga mga halad, tikang hay mo mga kamot, apagdayog paghimayan iya ngaran, haton kapulsanan ug an kaupayan, han bugos nga simbahan. Ginoo nga Dios, igpakatakos kamin pagsaurog ini nga santos nga Eucharistia. Kaya ikinapaghalad ini nga sakripisyo, natutuman ang buhat hanamon katalwasan. Pinaagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. An Ginoo maada iyo. Bayawaan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita han Ginoo naton nga Dios. Makagarahom nga may angayog sa danggod nga magpasalamat kami haimo. Pinaagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. Hiyan tinod nga padiha kadayunan nga nagtindog hini nga sakripisyo nga waray katapusan. Ginhalad niya kalugaringon nga unong tungod han pagtubo sa amon. Gintuddohamon nga amon ni buhaton, nga usa nga hinumduman ha iya. Amon pagkaunan niya lawas, nga gintubyan tungod ha amon, hinkusog kami tinatagan. Amon paginuman niya dugo nga ginipis, tungod ha amon, kami nahugasan ug nalilinisan. Niyano po ang mga anghel ug mga arkanghel, kanan hugpuhan kagamhanan halangit, nagaawit kami ang himnuhin pagdayaw, hinwaray hunong nga pagsiring. Sanglit mapuanguron nga amay, mapainupsanon nga nagaampo nga ngamuyo kami haimo, pinaagi ka na so Kristo imo anak, amon Ginoo. Base imo karawaton, ngan bendisyonan ini nga mga upa, ini nga mga halad, ini nga baraan ug puraw nga mga sakripisyo. Nga among ginahalad haimo, unahan nga tanan, tungodan imo santos ug katoliko nga simbahan. Tagihiyahin kalinaw, bantayi, usaha, ngan mangnuhiya, kabugos nga kalibutan. Upodan nimo surgoon, Hileyo amon Papa, ug Crispin amon Obispo, ug ang nga tanan nga nagtitipig hang kamatuoran, nga nagtutudto hang katoliko ug apostoliko nga pagtuo.
Hinumdumi Ginoo ani mo mga surugoon, ug ini nga nagkakatitirok kanay pagtuo maaram ka ug kanay pagsingba sayod ka. Tungod ira nagahalad kay mahimo, inihira nagahalad da imo hini nga sakripisyo hin pagdayaw. Tungod ira ngahaw ug nga tanan, tungod kataluwasan han ira mga kalag, tungod paglaom han ira maupay nga panlawas ug kahimtang, nga nagsisingba ha imo waray katapusan nga Dios, buhi og tinuod. Hapakig usa nga napagsaurog han labi kabaraan nga adlaw, diin an amon Ginoo Hesukristo gintubyan hakamatayon tungod ha amon, nga napagpasidungog han panumduman, labi na gud han mahimayaon nga Maria Birhen hagihapon. Eroy han Dios, ug han amon Ginoo Hesukristo, ngan an baraan nga Jose, bana han amo nga haw nga Birhen, an baraan nga mga apostol, ug han imo mga martir, ni Pedro ug Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Jaime, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ug kanya tanan nga baraan, kanay pagkamaupay ug pagampo, imo ginbabalos hanga tanan, panalit di kami, han imo panabang, pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Sanglit na ngamuyo kami Ginoo nga karawton mo ini nga halad ang sakripisyo namon ug han bug-os nimo nga panimalay nga amon ginahalad ha imo tungod han adlaw nga anamon Ginoo Kristo nagtubyan ngadto aniya mga tinun-an ang mga misteryo niya lawas ug dugo basig sa urog agon maipahimutang anamon mga adlaw ha imo kalinaw ug may gawas kami hadayon nga kamatayon ngan may apod kami han ihap han panon han imo mga pinili. Nangamuyo kami o Dios nga imo bendisyonan kilalon tugutan hingpiton ug karawton ini nga halad base mahimo para haamon nga lawas ug dugo hanimo labi ka hinigugma nga anak nga amon Ginoo Hesukristo. Kaya na nga adlaw sa hiya pagsakiton tungod ang katalwasan namon ug ang tanan. Kinuha iya hintinapay ha iya santos ug baraan nga mga kamot. Ngan siniplat ha langit ngadto ha imo iya makagarahom nga Dios. Nagbendisyon nga pagpasalamat ha imo, nagpinit-pinit nga naghatag ha iya mga tinun-an ha pagsiring. Karawta ngan kaon kamo nga tanan, di kang hini, kay amo ini anakon lawas nga igtutubyan tungod ha iyo. Sugad man kahumanhan panihapon, kinuha hiya han birilhon nga kalis, ay iya santos ug baraan nga mga kamot, nga nagbendisyon nga haw ha pagpasalamat ha imo, nga naghatag ha iya mga tinun-an ha pagsiring. Karawta ngan inom kamo nga tanan ti kang hini, kay amo ini ang kalis sa nakon dugo, han bag-o ug waray pagpapas na ginasabutan, nga tungod ha iyo ug tungod han kadam-an iguula kapag pasaylo han mga sala. Buhata ini kapag dumdum ha akon. An misteryohan pagtuo.
Sanglit samtang nagdudumdum kami Ginoo, hanbaraan nga pagsakita kan Kristo imo anak amon Ginoo. Aniya pagkabanhaw ti kang kahiladman, nga iya mahimayaon nga pagsaka kalangitan. Kami nga imo mga surugoon ug imo baraan nga bungto. Nagahalad nga daha imo mahimayaon nga pagkaharangdon. Tikang han imo mga halad ug atag ini nga puraw, santos, putli nga unong. An santos nga tinapay han kinabuhi nga dayon ug ang kalis han waray katapusan nga kataluwasan. Tamdi nga poonguron ini nga amon halad, ngan karawta sugaran imo pagkarawat han mga unong han imo matadong nga surugoon ni Abel, han sakripisyo han amon amay ha pagtuoy Abraham, ug han kinhalad ha imo han imo labaw nga padi ni Melchizedek, an santos nga sakripisyo, an putli nga unong. Sugua na nga muyo kami ha imo makagarahom nga Dios, nga dadon ini nga mga upa, ang mga kamot han imo baraan nga mga anghel, ngadto han imo makatarag og nga altar. Base kami nga makarawat ang giasantusi nga lawas ug dugo han imo anak, ikang hini nga altar. Mapuno han nga tanan nga langitnon nga bendisyon ug grasya. Pinaagi kan Kristo nga amon Ginoo. Hinumdumiliwat Ginoo ani yung mga surugoon, nga nagunanaha amon, binadlisan ng tigaman ng pagtuo, nga nakaturog na hakalinaw. Nangangamuyo kami Ginoo nga inihira og nga tanan nga pinahuway na dida kay Kristo, may nga dahan dapit han pahilabway, kapawa o kalinaw. Haamo man liwat, imo mga surugoon nga magpakasasala, malaumon han imo hura nga kaluoy. Igpakatakos kami hin pag-angbit hinbahin, han katilingban han imo baraan nga mga apostol ug mga martir. Upod kan dahuan, Esteban, Mateas, Bernabe, ug tanan nga imo mga baraan. Nangangamuyo kami, ayaw asay pagkulawian amon kadiri takos, kundi tungod han imo kaluoy, pasudla kami hairahupok. Ipinaagi hini nga tanan Ginoo, dayo ray nagbubuhat ka hin kaupayan, kinsa santos, ginbubuhi, ginbibendisyonan, o ginahatag mo haamon. Pinaagi haya didaya upod haiya, didahan pagkausahan Espiritu Santo, ay muan nga tanan nga himaya ug pagdaig, makagarahom nga amay, hadayon nga mga katuigan. Kay ginagdaman kita ha nakakatalwas nga mga lagda, nang gintuha di dahan Dios nun nga mga tudlo, nangangahas kita hin pagsiring.
Nangamuyo kami Ginoo, gawsa kami hangatanan nga karatan, tagi kami hinkalinaw ha mga adlaw namon. Base binuligan hanimo kaluoy, dayuday mahigawas kami hansala, ngan matalwas ang tanan nga kasamukan, samtang namumulat han baraan nga paglaom, ug pagkanin ni Kristo nga amon manunubos. Ginoo Kristo, nagsaring ka han imo mga apostol. Ang kalinaw ibinibilin ko ha iyo. Anakon kalinaw inahatag ko ha iyo. Ayaw asay pagkulawi anamon mga sala, kundi ang pagtuo hanimo singbahan. Ngan sumala hanimo kaburoton, igpakatakos siya han kamurayaw ug pagkaurusa. Ikaw nga buhi og nagahadi, hadayon nga mga katuigan. Amen. An kamurayawan Ginoo, dayuday maada iyo. Ipakita tayo nang ang kamurayaw nagahadi dinhi haaton. Alay yun pagkaluhod. Ini Heso Kristo ang kordero han Dios, nga nagkukuha han mga salahan kalibutan. Baraan kita nga tanan naging tatawag nga dahan iya sa sarok. Ginoo, diri ako takos sin pagkarawat ta imo, kundi pagluwas lahin pulong ngan mag-uupay ako.
Layong pagtugtog. Magampo kita. Igbuot makagaram nga Dios, nga sugad nga nabago kami ana, han panihapon na nimo anak, matakos maliwat kami pakaangbit, ini hakadayunan, pinagi ka na so Kristo nga amon Ginoo. An masunod nga aton buruhaton, amo an pagprosesyon, palibot sa singbahan, ug an paghipos han Santissimo Sacramento dida ha monumento. Dida hini nga pagprosesyon aton ginpapahayag nga pinaagi han aton pakaangbit han lawas ug dugo ni Kristo. Nag-una na kita in pakaangbit han kan Kristo pagdarag-an, tikang han gahom han sala ug kamatayon. Nga iya hihingpiton kun mabanhaw na iya. Iginpakita na niya nga nakaangbit na kita han iya pagkahadi ug pagkamesiyas. Dida han Eucharistia. Sugad liwat ini nga punto ang iginpapahamtang han aton gingkakanta nga panggilingwa ug tantum ergo sacramentum.
O sacrament most holy, O sacrament divine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. O sacrament most holy, O sacrament divine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. O sacrament most holy, O sacrament divine. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Niyan, nga ang Santissimo Sacramento, gindarana naton, nga dahan iya heripusan, karuyag ipahamtang hanaton singbahan, nga ini nga Eukaristiya, usa nga dako nga sakramento, nga nagdudumdum, han pagdarag-an, han kasakitan, han Ginoo, tungod haaton. Sanglit, an heripusan, buhi ini nga tigaman, ini nga pagdaragan, nga iya na ginpahibaro,
didto hakatapusan nga panihapon. Paghimayaon an anak kan tawo, pinaagi han iya pag-agi hingkasakit og kamatayon. Sanglit, hapagpasalamat hini nga dako nga upa ngay ginhatag haaton, ug basi magmahilarom an aton pagtukib an gugma ni Kristo, dida hini nga Eukaristiya, nag-aaghat ang singbahan nga bumalik kita iyana nga gabi pagduaw haiya. Ayaw kita pagsubad han mga apostoles nga tungod nga waray hira pakakatukib han mga misteryo nga nahitatabo, waray ngani hira ilob in usa ka oras nga pag-agma upod kan Kristo. Ayaw ta padag-a ang gahom han kasisidman ug kahubya. Agdahata ang mga kaapi hanaton panimalay, pagduaw han Santisimo Sakramento.